Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Heart rate is... Yo, what's up guys? What's up selalunya? Ketemu lagi balik di sini. Dah lama balik nak ambil video yo. Dah lama balik nak ambil konten. Alah, lebih 2 tahun lah. Ya kan? 2 tahun. Setahun. Inilah 2020 lah. Masih sama yo. Masih serupa itu je balik baru. Tak ada yang berubah dari balik tu. Cuman umur saya nak bertambah. Lebih balik nak. Okay. Nah. Kira-kira kawan-kawan adalah apa nak? Mandang musik game gua, game kini gua. Kira kawan bisa nebak nak gamenya apa? Apa nama gamenya? Yang pasti game pertama balik, game horror pertama balik. Tapi yang gini kok episod keduanya. Okey, buat langsung saja lah. Ikut game Home Sweet Home episod 2 part 1. Ini game sip. Itu game baru go. Baru rasanya nak. Li masih sama jo yang lama, yang masih game week game horror week tu. Nah, ikut yang barunya, yang episod 2 nya. Kalau tak salah balik patang awak lah sebut sama Jen kan, game yang sebelumnya kan. Sama Jen lah sebut jo isterinya siapa tu. Siapa nama lakinya? Polo mati. Okey. Masih surat telefon. Ya. Konyo si Jen. Hello, Tim? Oh, Jane? Hey, it's Stu. You Tim. Is Tim there? He hasn't been Okay, answering nak his kata cell. dulu. Hello, dude. No, Tim's not here. He left early today. Something came up and he rushed out. He said he'd call me when he was done, Ya. but he hasn't called yet. He really What? Really? It's so Tadi working? petang si Jen kayaknya dibunuh kan di game sebelumnya kan. Kan dibunuh apa dibunuh We packed last night and everything. but Pokoknya then apalah. this thing came Awak up. main-mainannya It's tu all about his karakter job terakhirnya si Jen issues. kan. He said he'd be quick. I don't Kini think we can ceritanya make it kayak now, apa but yo? Petang awak cari whatever. si Jen, kini awak cari saya gini What kok. did you want to talk to him about? Lama bercakap ngecek tu. Nothing really. I was going to ask you guys to buy me some stuff from Chiang Mai. Jadi tahun baru sana Not sadunya. going anywhere for the holidays. Kamar-kamar saya tahun barunya Guess kok. not. Kalau balik di rumah Selfish, saya. though. Tak ada We've been meaning rumah. to do some gardening in the Jadi yard. balik nak rumahan. Maybe it's the time. That sounds fun. And I Okay. wouldn't worry about Tim too Lama much. lu ngecek He pajang just got gitu. promoted and he's very excited about it. As for me, I'm not doing anything over the holiday either. So hey, if Saya you need nonton a hand with gardening, video horor terakhir Bang Ali Oh, yang I'll be game fine. Indonesia tu. I wouldn't want to bother you. Itu bahaya. Petang ko nak ngerti balik cara mainnya tu. anyway, I Inyo I'll talk awak to you soon. tak ada Okay, thanks, dude. continue tu, maksudnya tak ada kelanjutannya tu. Pasti dari awal sebab mulainya awak cuma mencari mencari yang kaji-kaji nama itu. Saking lama balik nak main game kah? Tak tahu saya nama istilah-istilah horor dulu tu. Jump scare-nya yang biar tak kaji kah. Jadi cuma cari itu sebab petangnya. Tak. Kalau mulai baru lihat, ulang lah lihat. Itulah. Jadi bingung baliknya. Bingung. Lama apa jangan icik dulu. Awak kau. Bisa ke dia nak? Kemana Jen? Lalu Jen? Hello? Just a nightmare. It felt so real. Lah, awak lah jadi lelaki. Okey, sana.
Everything's spinning. Everything spinning. Itu merah-merah dia tu. Tak itu tu. Awak apa entah lu? Load game. Hey. Lalu bisa dalam ke dah. Okey lah. Okey, sana. I'm so thirsty. Fine, Jen. Drink couldn't hurt. Kok masih fine, Jen? Patang awak lah fine, Jen. Kini awak fine, Jen dulu tu. Atakan siku sana. Lupa Bang Ali. Okey, Assalamualaikum. Masuk WC mah boleh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Siko yang terakhir tu nak awak hilang di masuk ke dalam apa tu, ke bawah dinding, ke bawah dinding, ke lantai tu kan. Dek darah-darah kan. Okey. Alun lah sana. Kom. Alun kira boleh. Tak bisa awak ngatur apanya dalam kau dia. Kira di luar lo ngatur kira. Terlalu goyang kan? Apa maksudnya gini kau? Tu telefon sana. Tak bisa diatur pencahayaannya dalam kau tu. Pasti kalam kau tu. Elah. Tolong Bang. Any official announcement from scientists or astronomers. Latest figures show that the phenomenon began at 10 a.m. when the moon began its transit across the sun. The eclipse will be complete at 12 p.m. Then it will leave sight at 10 Gerhana lah. p.m. This year's Gerhana eclipse bulan pun will be gerhana just matahari as kok. long as the one that occurred in 2002. Oh, gerhana matahari. Gerhana matahari dan patang mah sana. Gerhana matahari cincin dan pertunangan kan. Ya, sip juga ya. Sip. Wah, macam ni tu. Jams are likely with citizens coming out to witness the phenomenon. This will allow for local vendors to pitch their stall. Eclipse sunglasses are now the most sought-after items during this event. Experts urge you Okay. to avoid using normal Wah, masih jadi si Jen. sunglasses or looking directly at the sun. Center awak tak ada dulu sana. Hilang center awak sana. Patang awak bercenter kan? Sunglasses or films Jen. specifically for Where are you, Jen? highly recommended. Jen. Oh, Jen. Of Thailand, on the other hand, Tang main yuk, Jen. that the changing of the moon is an ominous event that could lead to chaos and violence. Weh, minum sik ke sana. Coba aku malu tadi tu. Hidup foto Dia telefon sana, awak angkat telefon dia. Apa sih? Kasih kuatnya mati. Lah mati siapanya? Mati sih teleponnya. Aku. Bang Ali masih meraba-raba sana. Yo, fine gen je baru. Dari episod 1 sampai kini, episod 2 gamenya masih fine gen. Oh Jen. Di mana Jen? Jangan nyuruh-nyuruh aja lah Jen. Kau rencarian aku Jen. Sikut lihat. Yo. Kalam mana? Isan je lihat tu. Kini go ya Allah. Tapi rumah awak tak ada berantai-rantai lah tu yo.
Patangkan rantai-rantai ada tali-tali merah tu. Kek nak boleh keluar dia tu. Ya kan? Cari kunci kat sana. Iya. Kalau episod pertama dulu kuncinya di lemari kan. Cuba buat select gini. Masih di situ nak kuncinya. Episod pertama kuncinya di sini. Tapi nak tahu balik tu episod kini kau. Apa bedanya? Tak ada bedanya. Masih di siku kuncinya. Atau game pertamanya kau? Jen. Oh, Jen. 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 Mana kau, Jen? Mana kau, Jen? Jen. Asih. Tak nampak Jen ni. Ah. Atu. Sakit kepala. Sakit kepala baja. Itulah mabuk je lah. Baru jaga lalu lah minum bir. Barang sini. Okey sana. Masih mencari Jen kat sana. Game yang kedua mencari Jen. Game yang pertama mencari Jen. Cari selah yang baru lah. Tinggallah si Jen tu lah. Reset. Sebanyak tu cewek ah. Ya tak? Kurang cewek di Thailand tu mungkin tak. Mungkin banyak yang meleset cewek sini. Di mana? Kita di hutan sana. Tumben nak main di hutan. How did I get here? Damn, it's dark. I can't see a thing. Oh. Miss Jane mentioned in her diary. Astagfirullah. Where am I? Tunggu dulu sana. Awak apa asyik tu? Awak namanya. Awak atur pencahayaannya setiap dulu. Kalau mana takutnya nak nampak di sana tu. Kian system quality. Kian solution sing. Yang very hack ni lah. Hack sila. Tak lambat state. Kama kau ni 10 lah paling kadangnya. Okey lah. Okey lah sana. Kita lanjutkan. Continue. Sorry sana ya. Takutnya because nak nontonnya kalam dah lama tu. Tampang balik saya nampaknya. Tampang balik tu jadilah horror. Tambah lah horror because je video tu kan asik loh. Okay, balik di hutan nak aku. Jadi cerita ni. Weh, tumben nak main di hutan nak. How did I get here? Lah kat tarang stick sana. Lagi ya. Damn, it's dark. I can't see a thing. Reminds me of Miss Jane Yalah, mentioned in her yalah. diary. Kalau nak nampak di sana, preso selamat tu sana tu. Where am I? Find out the forest. Okay. Mana? Ikut hutan apa kau? Hutan di Kapal Bandar. Kampung Abang Alik. Ya nak? Kalau ada sanak-sanak pergi ke sini, tu tempat pariwisata tu. Bang Alik di situ saya kadang ni. Tak ada kadang di rumah. Oh, tapi sentral sana. Oh.
Sana ni kan center di hutan belantara yang baru mantap. Tak bisa lewat siku dah. Ayo, tak bisa. Okey. Halo. Astagfirullah. Kau sana pai. Buru babi tu bertinggal saya bangkai babi sih kau Malaysia. Porbi ya, Persatuan Buru Babi. Ya. Ada sanak-sanak yang ikut itu nak. Mungkin sanak laki-laki atau sanak produksi. Badak cekancang tu lah di baca aku. Ikut apa nak? Ada orang-orang yang di hutan tu mah. Namanya orang bunian tu mah. Ya kan? Sebangsa yang tipu tu. Aduh darah lihat sana. Welcome to and are still observed by frightened local residents. Villagers reporting hear livestock screaming during the night and find the bodies of the slain animals in the morning. Clear laundry hung out to dry overnight in the morning to be filthy and covered in mysterious. Kak je. Jawab aku ada tadi kau. Kau ada kau. Kijang lah. Kijang sana. Ada sanak yang pernah makan kijang, daging kijang. Itu lama panas anak. Daging itu yo kayak bang tu suka hatinya. Suka main hati bang. Kok main sih? Hei. Itu satu. Bisa manjik suka nak? Tak ya. Kau apa kau? Pak Aceh ambil air kau. Pak Aceh ambil air kau sana. Kok di hutan main nak gini ya? Tak bisa dah ambil dari sana. Basi caranya. Banyak darah. Banyak darah. Tak bisa dah ambil dari sana. Ikut tu dah ambil tu gini kau ya. Heran lo balik ya. Ada yang tinggal nak? Dan aku menyerah, kuat ku tak teman lagi dari sini. Inilah saja, saja. Okey, suasana hutan mana kan ya? Ya benar real. Sakit palu bang alik macam dia. Grafiknya juga terlalu buta-buta nah. Aku nak bisa dah ambil dah. Kayaknya kau perlu ke? Biasa lalu. Pikul jadi laka kau yang tak. Siapa ahli kau? Kau balik ahli kau? Tak. Ada orang sana. Kau sikut aku. Ni nak tersesat tak aku sana? Bisa ke sikut di sana? Mungkin cari apa lu, mungkin nak. Kau pasti bisa dah ambil aku. Kan? Untuk mak ambil apa tadi? Kapak tadi, ya tak? Iyo. Mudah sekali. Tak ada nampak payah bro. Agilah teka-teki tu yang agak sulit sikit nak. Kau buta dulu. Langsung saya ambil sekali . Ambil ikut. Ya Tuhan. Sip.
Tu, enggak leh. Hah? Tali-tali merah lihat sana. Oi! Aku. Burung mati ya, burung aku. Tolong ya, burung ni kondisikan stay yo. Campan sih. Burung. Kamar di sana. Astagfirullah. Ada sesuatu tak? Patah. Patahnya. Patah kapak sana. Ya. Tahu dah barang tu lah. Apa iki? Oh. Sisa jen. Ni kau agen gini kau. Tak ada dah. Si kuat lah. Tutup sana. Yang dia agennya nak ada dah sana. Tak ada yang tinggal sana. Ada di bawah tak? Tak ada tu. Tu balik. Yo. Balik. Basi. Oh. Tadi no datang kecilnya. Tu. Center tadi kau. Dah lapik sih jalan ke siku. Sembarang je. Ay. Aste. Ke sana. Darah lo balik. Aku melewati tebing. Aku ke hutan apa ini ya? Kemari kau. Kemari. Ay. Mungkin ikut tampik genderuwo yang kadang tu mungkin tak. Ada yang waktu itu mah, awak lagi sesajen mah, nupai mah. Ya kan? Sentra. Serbuk tu jika lihat. Dua sana. Yang bisa ambil nak. Ambil usus ni. Gue usus lah. Gulai usus. Asyik balik. Jalannya buntu. Tapi tak ada yang dia ambil siko. Untuk apa gitu. Tak usah sih buat jalan kalau kayak gitu. Langsung sih lah kita kape nak. Sama-sama Maria. Kaya. Hai. Shit. Aku. What is this? Matu genderuwo. Matu genderuwo tu sana. Kena kan? Kampret. Meleset.
pisang banyak sikut sana. Tapi nak tu dia buah lah. Pisang ni. Kau balik kau nak? Balik. Hello. Balik sana. Balik. Basi. Tantu pengana aku tu. Tak balik saya pengana aku. Jadi lah nampak tu sosok yang mata merah tu kan yang namanya yang genderuwo waktu itu mah, yang di episod 1 mah, dia pertama mah. Kasih kod di sana. Tuh. Makan sih. Lagi lawak steak maknanya. Tak ke kau? Tak ada lagi makan di sijen tu. Ay. Oh, apa sana namanya? Hantu tu. Namanya kau. Yang aduk kepalanya saja mah, ususnya saya. Keluar isi badannya mah. Kuyang namanya tu. Kamak gini gue. Tengah iya. Mengasih hutan kau dalam kau Kayak nak ada rumah saya. Hantu kau nak. Selalu di hutan. Kau nak tembak dia pati kau. Iya kan sana kuyang namanya kan. Hantu yang cuman kepala tapi si parinya keluar. Ada orang sana. Banyak keluar susah sepak aku. Ya Allah, aku kurang ni baru pakai kain sarung. Oi Pak, jago Pak. Kok makin banyak korban sana. Kalau di yang sebelumnya enggak ada korban tuh kan. Korbannya baru. Gak gitu dong. Dia durasi balik lah banyak, lah panjang lo. Sampai siku sila dulu. Biar kawan-kawan sadunya penasaran nak. Bang Ali pun penasaran sebenarnya. New melanjutkan tapi baklah. Terlalu panjang durasi beko, terlalu bosan sana. Okay. Support Bang Ali yo. Share video Bang Ali. Viralkan Bang Ali. Kalau nak bisa viral tak apa-apa, mungkin harus sakti Bang Ali. Subscribe, jangan pernah unsub, jangan pernah tinggalkan Bang Ali. Oke, salam gamers.